Et kompli tisħon il-qija brabta mal-protesti fl-Iran il-ħadd fil-għaxija bord l-Air Force One, il-President Amerikan Donald Trump iddikjara li qed jaħsibha jekk jagħmilx dawk li sejjaħ għażliet b'saħħithom, inkluż il-possibilità ta' attakk militari fl-Iran wara li nqatlu mijiet ta' dimostranti. There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. F'kummenti mal-ġurnalisti, Trump stqar li tmexxija tal-Iran ikkuntattjat lil dik Amerikana u wrid irrieda li tpoġġi magħha l-taħdidiet. Trump wera l-fema li tmexxija tal-Iran xebat taqla fuq wiċċa mill-Istati Uniti. Iċċaħat li d-dimostranti qed ipaxxuh kif allega l-mexxej Suprem tal-Iran Ayatollah Ali Khamenei. I think they just want peace. They want to have freedom. The protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom for a long time. And the protesters, I don't think they're trying to appease me. They're trying to get somebody to help them. They're under siege. And now it looks like they're being shot, which is a very bad thing. Trump qal ukoll li sa jitkellem mal-biljonarju Elon Musk biex tiġi indirizzata l-problema tal-internet fl-Iran billi fl-aħħar jiem il-gvern Iranjan għata l-aċċess għalih. Minħabba fekk bosta kmamar tal-aħbarijiet internazzjonali qed isibuha diffiċli biex jirrapportaw minn ġol Iran. عوامل مسلح در بین تظاهرکنندگان مشاهده شدند. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Iranjan Abbas Saraki stqar pubblikament li għalkemm pajjiżu ma jridx gwerra u lest biex jaffaċċja waħda jekk jiġi attakkat. Ikkonferma li pajjiżu lest ukoll li jinnegozja. Fost id-dimostranti ġew annotati xi persuni armati li bdew jisparaw mhux biss lejn il-forzi tas-sigurtà tagħna, lejn il-pulizija, imma aktar minn hekk qed nindunaw li qed jisparaw ukoll lejn in-nies komuni. Fl-indirizz tiegħu Araki indika wkoll li s-sitwazzjoni fl-Iran hija l kollox taħt kontroll. Qed jiġi rapportat li mill-aħħar ta' Diċembru il-forzi tas-sigurtà tal-Iran qatlu mijiet ta' dimostranti.